Jom ikut saya jelajah alahan panjang Padang Bukit Tinggi 4 hari 3 malam. Baru je sampai airport, korang terus kita sambut dengan welcome scarf songket. Rasa macam tetamu istimewa. Sampai alahan panjang, kita visit tea garden. Lunch sedap di restoran tempatan. Explore keindahan Tasik Kembar. Dinner at local restaurant. Lanjut ke Bandar Padang Panjang untuk melawat ke PDAKM, shopping di Minangkayo, singgah Kota Baru untuk cuba kuih bika atau lempeng neraka, puaskan shopping sulaman kain kat Pandai Sikit, lepas tu free program untuk shopping di Jam Gadang Pasar Atas, Bukit Tinggi City Tour, Taman Panorama Loban Jepang Engarasiano atau Panorama Baru. Tengok pembuatan kopi tradisional di Kiniko. Jelajah Istana Bahasa Pagaruyung dan Silindung Bulan. Lanjut Padang lewat laluan Setinjau Laut. City Tour Padang, Chinatown, Siti Nurbaya Bridge, Dang Beach. Tengok langsung Batu Malin Kundang kat Pantai Air Manis. Singgah Masjid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Lepas tu kita hantar balik dekat airport dan tour selesai. PM detail paket BMW 2000 Enter and book now.